Kabriu kepala penbena daki doktor bakalayap kalaki imbiang da kabakalatit ya kasenduk met yap haswa bantep no yaka. Kani kabriu la penbena daki doktor ke hospital Haperu bakalayap hadin kecinya tengku kali ya Rosa Isabel Rano daki bahaying banlet ontap syakanong ba lambegyu Haperu hakabaki bahaying kelayok sngo bakalatit ya kasenduk kila penhiar ya kasenduk banpet ya ka hakabakadang im. Kalapet ya ki khmat bat layu I bakala miss epuk. Unong pet ya kane kalum cingtap bujuan segundu. Ule thu ba ula phone ya ki pulet ban ya thu halor kane ke cingja. Da ke cingkerman bakadang wan phai biang syaki bahaying. Ki bahaying kila kitno ya ka Shaferin Nafe Hospital. Haka baki doktor kila bu ya ka haka jaka ban aibor ya ki balajan tukut mensim. Hadin baki layu I ya ka bakala tlot shibun haka cingring bat penhiar mensim. Henry kabas ngusi kalong bagi doktor kane ke hospital kila penbena ya ka bakala klat biang hadin kato kane kenta. Kameisan jong kane kebriu haka jingya keren bagi dong tok kubor kalau ong bangi kwa bantep balai ke khun jongi ke ki imbiang haka to kapor bamut let ontap ya ka bat ngidon ru ki sakhi ki balayo ban ring video haka to kapor kalau ong. Ki bahaying jong ka kila ong bakani kalong ke jingja ke bapla bat ki kwa ru ban tokit benya ya ki doktor ke hospital ke bapen bena bakalayap haka baki bahaying ru kila suba bakalayo ya ke cingpang koma na kadau ke cingya tungku kali. Ki pulet ke Peru kilawat cingtep batokit ya kalambegyu hospital na kadau bakila penbena bakalayap hakapor balawan kit ya ka hadin ke cingja aksiden.